Mizo Car Bazaar YouTube channel clear tu te in zavain che bai levek kule hei tun tum video a chuanin rongbol na ro pui tak le zau taka kalpui tu zo inspiration te motor kan an chei don ania chumi main kan motor cheina che sang le kan chet vel na video karon tilang le dona kan video te mu nom milo tia lok thlak in ti te kan be se ya a top thlenga milo thir sak turin kan som hal chewni tuna tanga hun rei lo te a hianin off-road equipment chi sang off-road car so cheina chi sang le amamo bungro sang te stock ka display na hun te siama alian le zual le athale zual zo ka kalpui turin ma kan lame kani off-road lama tuite tan bungro chi sang stock kan nei dona phailam pangpan boi kher ngai lovin te hian ready stock kan nei chodona ni hi heng off-road bumper off-road wheel winch underbody cover jerrycan roll bar shutter bedliner side step lift kit suspension grill modified headlight le thil che sang tenen pathian in remati chuan tuna tanga hun rei lo te a heng ho hi le thein karon chop chuak don ani tin Mizoram seat cover lo ngai lo Mexo company ku chuak VIP seat cover che sang a Mizoram tan dealer karan hi thar vele tapoka hian company kan zuk fanga an factory te kan zuk ena te hian asiam na mun pui nge ya distributor hena tanga lakwal ni lowin a factory atangin direct in kan la te hian a mun nge kan zuk fanga te hian an lo phusa loi meya chhun jan zomin te hian seat cover mitam takin an lo thua department sang an lo oma akat tu polte thui tu polte design polte te hian ku chuak thatak mai ron nei ta hengi tuna kan mu me ki VIP seat kan ti ho chu ni ta ni hengi lumbar support turatan extra ko sonte ron da te kan enchen tir sinang chu he hetlai pong lai vel hi ni bolero anga te po hian seat a hian lumbar support om ve to si lowa mi then na sadu em mai kha apom tu le lo khop tu khani don ta kan extra ko son nan da bi kani hengi motor sang bil kan nei dona color te po moya design moi box ya tin hemi supporter om le sponsor vo bil thar hian hi ati VIP seat tu chu lo ni ta tin ventilated seat te po om vek dona ti hian mi khuap pin a pom vek dona ni tin anung hen chan te po hi ama seat bag a khan extra ka son oma wang khanin adup thabik em mai dona hetiang seat cover dang lambi ke hi voinia po he zo inspiration ho motora bolero a hian he ganan fit dona ni ya an interval chinang chu tin a color le design ni du than tur om bok ta tin black and red combination ni seat cover ason moi kan ti em maya chumi wangchom bolero tan bik ti hian VIP seat kha black and red combination in gan vu a kan duang design angin le color combination kha kan thlan na khamiron peta tiang chuanin Mizoram ma saber ni turin zo inspiration ho motora khan vu sakta ni hi ti chuan hei zo inspiration an ho tu pa ber tlangwal fel le chhonom tak mai Emmanuela kan mu thei ta hlau mai an rong bol na ro pui zia le mitam tak an lo tran pui to dan te mi chan hai le pachete ta na mal som na an lo ni fo to thin dan te po kan muin kan thetlang vek to in ka ringa hei voinia po mi phal te le pathian mi ten rong bol na zau zo ka zo inspiration ten an kalpui thei nan le tangkai taka an hmana tan ti in bolero thar lak mai du sak takin an han hlana hei voinia po rong bol na tura ni awangin han chei te chiam po kha tul te lo ma se ke ni lam point kan rong bol ve theina ngain kan thei ve chin dang motor cheina che sang te kan thei ve ang to ka to min kan han chei sak ve don ani hi tin subwoofer te po han vo ve se kan an tia he Sony under seat subwoofer kan an vo sak dona an ni hi chu zin chuak reng mai an nia kha wa khan bung ruwa te an phur thina seat noi han da mei thei woofer te po kha an tan chon tangkai sok don ni tia ringin te hen seat noi son wedding kan kal ti ringa so me hnung seat noi sonin kan da bo de nga hnung bung ro phur na dal mi si lewin subwoofer Sony under seat subwoofer kha kan vo dona tlama hen jimny kan cheya tlama hianin zo inspiration ho bolero chu kan an chei le mek boka jimny le bolero te kha khange thain ti zok tiang chi te kha mania post karon siamain comment thadu khop mai bolero ngei du zo ka jimny ti te kha comment lama po ron soi ve te khai ti chuan then pa i mate motor po alo chei zo ve le ta rong bol na zau zo kan kalpui theinan thilpek thatak mai an dong hi kan lumpui em a an kal zel na tur le mi chan hai te pachhia de ta na an rong bol na lalpan mal som zel se ti hi kan du sak na le kan tong trai na ani tin an ho tu pa beri Manuel po ka thalai pui ka thian pa tho ani a kumlama po lo le tlangwal na khat ngat ani hetiang kumno pangte siaru rupui tling le bedang te lai nat na le tranpui du na thinlunga putlat mai hi le rongbol na ro pui tak mai kalpui hi ka ngai sangin tuklo ka ti hle maya anuna hian enton tur tam tak ka nei nge yang ke pon ti chuan bolero wal thowa kan chei jimny po kha kan lo chei zo vele ta ti hian jimny le bolero rolin an chuak vel don ni hi zo inspiration te an kal zel tura du sakna kan hlani Mizo Car Bazaar te hi ram hun no jangane petrol pump bula om kan nia kan hun ma nei ve ang te po hi ate in du thu sa mang thlap chuan ni lo hle mai chuti lain bolero nei tu ten aizola dor thatak taka tamte rul nen
ke ni kher kher hi pan thlak bera min ruat ve in an motor cheina an bera roin ti mu me ka hei ti hian ni tin mai bolero chi sang kan cheya tin achunga seat cover te kan fita motor hi achunga hian panga alinga aba kian dinna an nei to lo wang pona te min hak thina ta hian bolero ni o am vele boka Mahindra motor thawania tama point bolero ni o thawania seat cover te san control te alloy wheel ti te floor lining ti te kan lo khoi sak dona bolero ni o pani achunga kan hung me kani ti hian pon lama hian aleng velo bolero in milong hak vele mek boka ti hian do thei takin kan hun ma te chep te rul nen ti hian kan khoi hun hak in milo hak ringa chaklama ken ki Mahindra motor tho KUV kan khoi vele boka dum kan hun ma te na zir ngang si lowa du saka miron pan ve ram tu te laka hen ain tharu nom thin hle maya hei aya hun ma zaw le thazok te han nei theila customer ten milo be seidan le an tu du samang thlap te hen lo dong song thein kan hun ma te nan zir ni silang chuan cha kom ve du khop mai he ti chunga do thei ta ka kan khoi hun ha ka milong hak ve ram tu te chunga hian lom thu thin lung takin kan soi tak zet ani ti chuan tlama hian Jimny kan nei vele don ta bolero kan cheiba ka hian Jimny te kan cheina sang reng khop maya hetlai Jimny ron lut po hi nasat te kan chei moi vele don ani hi ta hian san control te kan lo bel mula san control li pon lama te hian measurement kan la veka measurement kan lak ang che ka chung lama kan bel vele thina chuanin floor lining kan an tilia waterproof leather flooring te ni hi kan floor lining hi quality chang reng khop maya mundanga hian floor lamination khoi thei hin om ve thowa amaro chu kan quality that de ubi khreta wangin chete in mundangai pun ato hretani amaro chu ke mani product kher du le ke mani kher khoi lo chu du me lo ka somaran pung zela mizo te hian quality kan duwa a quality na phu khota amani na phu khot chuanin aman lam hi chu kan lo pengam zel ni ti hi ka chiang em ani chu wang chuan mizo car bazar a kher lo chuan ka khoi tir du lo ti tu an pung zela hanom zela tian Jimny kan khoi mek line pon lama te poken ki Jimny enquiry om le mek boka tian Jimny chi sang rong chi sang kan cheya Jimny accessories kan nei chikim to khop maya hei tuna 0.5D carpet kan nei thar vele ta in khwap vek a ki koi dan jong ne in mil vek waterproof ni box si yang chi car danga kan lo fak fo ang thin ka he Jimny tal mil thlap khu kan en tian tir chawanga aki koi dan zong in mil veka kho ang main bollo chung khan thladon tami alawani ti chuan carrier te po kan neya tin a carrier te khen LED light te khan votel vele dona khi LED pani om dona hi modification claim te ngaya kan khoi hal vek the te hen Jimny cheina che sang hi kan nei thatto khop mai tin heng LED light te hi zan tan tin nuam tu an nia tin kho chunga chon on nangai chong lowa switch than pan nia khokar ko nga te zan tan na te tiang LED light thia poimo khop mai ka a carrier ne in bil sa thap khania e aman en hian i carrier da her vo na tur provision kom sa ve ka de kan LED light kan vo ani yan mizo ka bazar sticker te kan bel zela tin da bumpara khon rear reflector oma khumi rear reflector khu LED light in kan thlak sak vele boka tayan door hinge kan nei he door hinge chi thara ta po kan lo factor thin khania achunga carrier kan vo to box ka chuan achung lon nan luggage te po achunga kan da theya loading le unloading ta kan poimo khopa tian thlele mai theya door hinge chania asen na oma dum om boka yan carrier bung ro han da le an lak thak ti ve kha all sampha ta mem mai don ni ti chuan Jimny man tur liao side step kan nei to tuna mi normal ania Jimny tin je ka tin off road de lek side step te po kan nei le to boka tin Jimny na mo sang heng off road bumper G-Wagon conversion body kit custom headlight leaf kit suspension chassis alloy wheel che sang off road tire snorkel rear leather under body protection spacer LED headlight power window module winch fender flares black kit spoiler le thil chi sang Jimny na mo ho kha kan nei kim ta feke ti chuan tuna Jimny a po khan custom rear reflector LED kha kan fita ti kan eng thelo kha eng thin kan thlak ta bi ka en dan po danglam ta bi kan ni khan ati moi ve khop mai he hi motor chi sang rear reflector eng thelo eng the thak na kan nei he granite na po khu bumper light ta mi ko en chin taw la eng ta vet mai tlama hen punch kan nei vele ta po ka ta po khu eng ta vet mai ti khonin rear reflector hian na motor ati chei ve du khop mai motor sang bil rear reflector kan nei ni hetiang hian chun lama hun nei lo tan po zandar ko thlenga service kan pek thei awang le dor kan hon thina awang hianin chun lama hun nei lo te office kal te le thil dang nat dang tul thok te pon zan lama al motor cheinan ti hen aro in ti hu ve meka ti hian zan lama motor chi sang kan chei tel thin bokani hi ti hian rear reflector an hoi eng vet thei kan ti po kha so ta soneta kan lo vo vele mek bokani so floor lamination kan ti waterproof leather flooring kan ti hi mizo car bazar a kher ti tir du tam takanom thina a chan chu kan dai kan uluka tin kan professional em ani
tin vacuum cleaner in a chuat zong hi lamination mat kan pha ma khan kan heat 5 effect thina a 5 vector nuwa chau kan pha thina wang khanin kan pha bi kher hi aron du ve thina tin seat cover te po hi ke mani fit khera thatna chan kan thil fia vele him hrimang chau a seat zong hi kan thon kher thina ni thon lo po hian awa hak tir mai theya awa khu moi mai theya tikhan langlo lama khana sui bok theina sui bo ve dei thei thawani amaro chu ke ni chu na seat kha kan down kher ba ka ta hen bucket fitting kan de ta hen thir om phe ni thira in phum phe kan seat cover hawa hian kha shruin kan vakwai betta a ta chuan a seat sponsor hian kan thil tlang ta ni ti chuanin a hnung lama hi kan pot ve le a ti chuanin ami kan khule ma hian kha kan pot mar ta vek mai ni ti chuan tlai pong te tin a seat lai hian chan lai tu kholo khwar le ta khan air akara air om mi lowin a bag ta vek mai a bet ta thap mai ta ti khan a fittings ka amoi a perfect big a kha mang khan mi in kan seat cover fit kher le kan kut mu kher hi thlalelin te hian mi ron pan ve ram thina ni tin thok tu lam kanin dai boka hun reilo te chungin seat cover po mitam takin kan fit loi awangin reilo te chungin kan fit zo thina ni ti chuan hetama hian thil thadu bai hmu ti tur cheu ka nei vele ta blow pang kut chu ka nia tire pressure monitoring system ti ni hi tubeless nozzle aya khan khumi sensor hu kan da de anga ti chuan screen a khwan i motor ke thep lo khai mu thei don ta ni aman hi kan tilang vele hrim hrimanga du ve te point om pal theya aman hi cheng sang kwa zakwa som ko man ani cheng somin cheng sing khara tling lowa tulai motor chang ka nga chuan in pressure sensor ron vector aroi monitor vector ma se katiang motor ke thep lo mu ve du tan khanin a support sa lo tan khan ke kan vuwa chok theya i motor ke a sensor kan phu manga te choni thut muna screen a tengin i motor ke thep lo khai lo mu thei mai don ani ti chuan hetlama hian Maruti Eco cheitur kan nei vele ta Maruti Eco kan chei don hian a seat kha kan down le a ta chuanin waterproof leather flooring kan teng kha hemi wheel company ti nia tuna kan waterproof leather flooring bi ka hi kan pha le dona tin black kit te po kan nei le ni hi SIPL automotive ku chuak kha nia en hi backlight headlight ti vel kha cover tu chuan mizo car bazaar sticker kan an bel vele boka tin contact number te po kan da tel to ka sticker a hian tin carrier po MTech ku chuak kan nia black kit te kha SIPL automotive ku chuak kan ni kan ti to kha ei moi du khop mai tin side step te po oma tin Eco venina ama mo zong cheina zong kan nei kim vekani anunga hianin 7 seater ni velo 5 seater ho tan po khan baby seat da bel tu te po ready made vekin kan neya ka MTech ku chuak thawani side bidding kan tiang chi te ka soi vek seng lo fog light ania mo bumper guard ania mo alloy ania mo Eco ina ama mo zong cheina ka kan nei kim veka tian chhun lama hun nei lo tan po zandar kwa thleng motor kan chei sak thina tian zan lama Eco te po kan chei zo vele ta ni hi zana hian dar kwa thlenga do kan hon thina wangin ti hian dora hian chau kan enghal mei thina staff is on panga ve like an on ve to wangin hian roi kan the an reng me tlai tin hi hian kan customer te pona tul chang chuan cho te po men ei pui ve lop pa omang te men ei pui tian hlim takin hun kan manga tian na kan tho chun zom le thin ani hetlama hian seat cover kan lo wa ve le do na hi Scorpio ani Scorpio a hianin zo inspiration ho motor kan chei na mi tho VIP seat ta kha hi lumbar support extra support big le extra cushion big kan ti kha Scorpio a kan wa sak ve le do na hi black and silver combination ani vele thunga bucket fittings vekin kan antilenga engkim ku perfect vekin a thut khunua mem rengot mai don ni min kwa chat min pom chat kan ti jok mai don mi ten khan motor chuan khan nuam dona tin a khoson na khu extra khoson box si wang khanin min pom mai pia lama khanin a dup le zwal don big ta thut khanua mem mai don ni ti hianin mi tam takin seat cover hi munin nanga hunin nanga kan chei kan fit theinga la wang khanin reilo te chungin seat cover te po kan fit zo le thina ni waterproof leather flooring kha kan phasak ba ka ta hian Infinity alloy wheel 18 inch kanan vuwa sak vele dona Scorpio a he 18 inch ania Infinity brand ania moi khop maya mi kan vuwa zo to hu kan True 5 vek anga alan dan tu te po cheng kwang zo kin kan tilang le thei tura ngai la tu moi khop mai Infinity hi chu premium brand ania alloy wheel product an nei thathin design an nei thathin khop mai tin ake tight na turang chi an nat da po hian anti thief lock na ta khai original khania ta hian anti thief lock nat amat pun kan lo sei to thin khania kami mang katle jok moi jok tin tui ek ve lo tu le tin ama socket kher nei lo tan phei chuan thon ve thei lo anti thief lock nat ta kha oma ta hi camera rear view camera kan vo sak ve le boka ma screen ngai mangin Scorpio hi kan chei na sadon khop mai tin a chuat hi kan hip 5 veka vacuum cleaner in kan hip 5 vek to nuwa han ti han waterproof leather flooring ha kan pha mar le at tanga tin a pha tu ten professional boka
ne so takin railo te chuin an pha zo do na tin a bumper nunga light rear reflector light kan ti eng thelo po kha hi Scorpio po kalo nei vele thowa eng thei kan thak vele ta je je ya phele ta je je me ni hi tama he loi hui dan lo vo mek buka rear reflector kan vo zo to buka floor lamination kan vo zo to seat cover kan la fit le mek buka chung kan zo to hu chuan hei tayar te kan police sakle hlat hlaranga fai takin motor kan shuk fai sak bokang hei nei tu pa pon uluk takin vil khau maya lo en wanga ti chuanin lungoi takin mizo ka bazar lo chuasan vele don ani motor dum mu chu shuk fai ngun ngai ve thin khop maya kan shuk fai sak hlat hlaranga a seat po kan fit zo to boka ti hian kan lang lu ta hei extra support lumbar support extra cushion VIP seat aka tin Carmity 5D Met nijina Jimny ya kan lo ti lan tong chi kha hei Scorpio tan pon kan ya waterproof leather flooring kan pha sak boka a chhun chu kan thuam thakop mai seat cover thar steering cover thar carpet thar lamination mat thar ti chuan motor chi sang company sang accessory si kan nei chi kim khop maya tin i Mahindra motor te kan chain sa ma Scorpio te pe kan chain sa ne Bolero mai pelama tuna kan hu mek Scorpio en ania ta hian 17 inch alloy kan vu vele dona hetlama hian Scorpio tho kha alloy kan vu khania ti chuan kan vu zowa lo chuak to dona he adum mania side bidding silver ani boka ti chuan alloy poso black and silver ania abam para silver alom tel box ya ti hian black and silver combination in so moi ta khop mai tina seat cover po khana color kan black and silver combination ka kan than sak boka ti chuan hetlai car ve thung hian rinom taka kumni chung te me umei kan sticker me lo bel sak ko nuwa lo da ve bui to ta hian sticker thar miran dila sticker thar ringan thak sak vele donat hianin lom takin kan sticker te min bel sak thida kan lom hle mai kan nawin lo bel saka ti chuanin kan naw kim hi lak ve khop me he me chia ma ni se thei pato pin min support a na lo thok ve mula tuna por renga ti ten vo dona ta hianin ma huma kan nei vele boka san control lo bel le mol boka ignis motor te pe kan chaina sakhok mai ama ro chu tun tum video a chuanin ahma salama ignis video te kalo sian to thova in ignis tung changa chu koron thur bing lo mai anga tin video te po sei lutuk te po hlom ve boka samang chuan e floor lamination le thil che sang ignis ina mo zong kha chu kan nei kim vekani ti chuan sotlama sonin Scorpio en chu alloy wheel kan lo la boi pui le mek boka tin hi a wheel rim pa ngai khani ta ni a wheel rim pa ngai mang khan tayar ngai tho mang si khanin neo wheel sin kan thak saka ei wheel rim te ai jon moi takani wheel cap an vu thina wheel cap kha chu a tladu khop maya neo wheel si chu tla ve to don lo ani chana ma tayar tho mang si khan ti khan steel rim satengin alloy wheel la kan thak sak le ta ni hi tama hianin Scorpio tho kan nei vele ta Scorpio du min chua san zo chia Scorpio en kan chei vele boka ti hian mizo ka bazar Scorpio nei tu ten nan motor cheinan aroin ti mu me kan hi kan motor chei hi kan uluk thin maya chumi wangchon customer te pon miron pan ve ram thina tin cheidan idea nei vak lo tan te po khanin kan idea ka lo share sak thei chewa ti chuan in duang thlap turin le moi thei dan tu ber kha kan soi ho thina ni ti hian interior color he kan interior chin cheunga Scorpio po hi khu interior color khu khumi rong le aduma khoin mix ta ni khutiang color khu ni si chuanin a seat cover te sen te vo de taila moi le don mi lo ni ti khan a interior color na in mix thlap ang khan khu black le khumi rong in chopol ang chia khwanin a interior kha kan ti sak le dona chu chu interior kha ti lang moi big don me martin steering cover te thleng pon khatiang khan idea kan share thina ni tin fog light po hi Scorpio en man tu liau kan lo nei vele tapoka ti son kan fit sakanga abam par kan down saka ti son Scorpio a po DRL ama focus fog light LED yang chi kha kan pu sak vele don bokani tama hian auto kan chei mek ba ka Scorpio kan rear factor eng thelo eng the thak na kha kan vu vele dona bumper guard ahnung lama kan vu sakanga so eng thelo khani ta ni ama original kan reflector mai ania a eng ve thelo plastic ang mai khani ta kha eng thein kan thak sak le dona LED in ti kon tu lo eng phele je nga signal light ate brake ate parking ate lo eng vele dona connection ngan pe me kan hi moi vele don khop mai tin sotlama sonin woofer vele a blow pang ku chu kania in chiriat lekalian ani active subwoofer ania thato khop mai so woofer so blow pang kania an chuang ve ang reng khop mai tin tama hianin i bumper guard tho fusion khu emte kutchuak ania anung lama pokan emte kutchuak tho bumper guard kan vo dona ahmalama le nung lama bumper guard ti chuan rear reflector nen Scorpio kan chei vele don ani yan Scorpio chi sang kan chei thina Scorpio cheina hi kan nei chikim khop mai tlama hian Scorpio tho loading vele ni himale ta hian LED 17X Pro H7 pani ka vo sak dona chu high beam le low beam a so amang don ani so halogen bulb pamanga so LED in kan thak sak dona Scorpio a
chuan so tama son Scorpio pakhat kha kan la khoi mek poka tin a chung wheel zo ka kan Scorpio en alloy wheel le seat cover ama interior color nen thlapa in mil tur kan ti kha kan la fit sak mek boka chu kan la zo lo boka ta hian LED bulb hi per ni amang don ni per ni man chan chu a headlight a hian in pakhat a hian bulb pahni man awangin ka ba khanin per ni angai ta LED bulb pali amang don ta ni hi chu blow pang kania blow pang ku chuak that je te chu kan lo soi to kha video ma salama po ta son interior color nen bil slap seat cover kan lo khoile mek boka Scorpio po hun ni nanga hianin Scorpio pathum kanan chei ani hi ti hian bucket fitting seat cover chung chang kha nichina kan video malama khan kalo soi lang to ka tiang chia khan he Scorpio ena po kan vu sak vele dona achungai kan pot mar vek dona kan pot bek vek dona ni thep tiang chi velte om don lawa mar that mai dona fog light po DRL le so lens Scorpio N original lens sang chi thlapa kha tikhanin fog light nei lo tan po chuan seat cover chu pakhat chu kan fit zota auto cam seat cover ani auto cam brand ani he a color matching hi an chin taula a combination hi chuanin a interior color kan en ti le sin cheunga kha kami combination ni mil thap khan a chung kha ani buai don lo ani a kal khat in smart takin kan chei don ta ni he amoin tvm ti te le kan ai dei thain tinge ti lo te po kha comment lama te po lo soi ve te khai tian ignis te po hi tian 3 stripe in han cheila non reflector in matte black pona thei a chei theia glossy black pona chei theia te na moi pha ve du khop maya ta hian black kit te side glass SIPL automotive skut chuak headlight backlight side glass sketch cover kan ting chi ho kha ignis a po khan bel ve sak vele mol ani hi so control smooth te kan bel sak ba ka tlama hian floor lining kha figo tan figo aspire tan waterproof leather flooring kha panin lo khoile mol boka panin a console te le a thia tu rang zong zo kan thiat veka ta son Scorpio N po lo zo vele don ta loi wheel kan vo zo to boka kan alloy wheel vo hi neo wheel sania neo wheel sian India rama alloy wheel thaber ni na le safe ber ni na vai tam tak lo man lo dong to tu na trusted brand ani me kani apon lam mel manglan dana hi black and silver ani wang khan alloy po kha black and silver in kan thak velia a interior color milang thapin a chung lam pangero chu seat cover kha interior color in kan ti velia tin steering cover dum kan ti boka a seat ta te hin kan ti vele boka so moi ta khop maya color matching a chung lam pang color in match veka tin apon lam pang alloy wheels kha a body color kha silver ania roof rail te spoiler te engkim maya kha adum mani le siwang kha neo wheels black and silver alloy kan vu sak vele bokani hi moi tm nge tilawem ti ta bo kharon soi ve te khai alloy wheel hi set som sari set mai ready stock kan nei wangin Mizoram alloy wheel stock nga ber kan nia pathian zara ti hian alloy wheel che sang kan zuarin kan thlak sak mola muna tuna po Brezza hian hei 17 inch alloy infinity tho kan vu sak vele dona hei taya thar vek nen kan ti dona moi don khop mai a ke hlui kha kan namsona ti chuan a ke thar kan vo hei alan dan che sang kan entir sinang chu an tight le thlapanga asena ania asena chuna loi dum chu in me ta khop mai ti chuan aloi wheel kan vo sak zo hian kan police sak vekanga khan shu fai le vekanga ti khanin uluk takin dot takin kan chei bo sak to nuwa moi tak le fai takin mizo ka bazar lo chwa san vele dona infinity aloi ti nia tuna aloi kan vo hi tire thar vek ne nia 17 inch ani Brezza ta chona moi to khop maya tin black and red combination hi amoi du shima dual tone ania he Brezza hi black and red ania combination hi kha alloy huila hian black kan vo lia amoi pha du khop mai so nin ta hin bolero chei lai kan la nei le mek boka tian chun jan som tak meu win na kan thok thina chun lama hun nei lo tan po in tan zandar ko thleng kan lo in hong dona hian chun na in boi de wani pon zan lama kun thol tak mangin motor te haron chei tir theya tin traffic jam te lo tlem de utwa tin khuwa te lo dai jok boka tian zan lama motor ron chei tir hi a fu ong ren khop maya mi tam takin aron zong changa tian zan lama motor ron chei tir ta sup ani hi ti chuan Brezza chuak ta boka chung lama son Creta le Bolero khoi tur kan la nei vele boka kan zanin na la ni le don ani heta hian Bolero hian camera kan vo sak vele dona rear view camera ti nia begiara da zong khan hunglam panga mu theina khan camera kan vo sak dona ta hian silver drop tin ya mtek ku chuak side step moi mai hi Creta hian vo dan tur kan roman le dona claim te kan vo nga ti kwan side step kan envele dona ni ti chuan tlama hian JBL ku chuak subwoofer active subwoofer amplifier ran pa po ngai to lo tha mai kan nei vele ta JBL Bass Pro hub tin ta a wheel hapa kan da tur ni tan remote an chom vele ngal boka
a spare tire kha azang thal zong in kan ta a chumi chunga chuan he u far he lo ling tok chi che ni ti khuan ti chuan in a line hi a chung lama hnuai lama kan an kal tir vek anga ti chuan ta son carpet la pha tur om vele ni so mi carpet po so han pha lela a chunga son boot space kha pakhat ma ei lowa bungrua tam tok kha a phurna tur dal mi loina lo om dona ta chuan in a wearing hi a chung lama kan an kal tir vek anga a wearing kit a poin JBL wearing kit kher kan mang don ni ti sonin ani tu pa pon a remote lo hum lum hal wang maya ti zo kan test vel dona ti chuan lung oi takin mi zok ka bazar lo chu san vele don ni hi ti chuan hetlama hian ban don roya pan charon lut velia rear factor te body kit te kanan vo sak velia ti hianin customer ten min mamo tu zo kan tang phot chuan ke ni service petu lam chuanin adar zat po hian min bar tak tak lowa dar kwa thleng in hong thin po ni la customer ten an mamo a engemo emergency thil om phot chuan tian dar so pakhat thleng pon ni se motor kan chei sak thei ni ti chuan pan spo kan thil vo zong zong te kan check fel nu chuan kan lo zo fel vele ta hetlama hian Scorpio N kan nei vele sham he Scorpio N a hianin fog light DRL ni bok focus light om bok LED ni bok so kan vuwa vele do na ni DRL langin oma dikhan matrix light indicator langin ti son signal a local tel thei boka tin ama so LED blow punk LED bulb kan vole boka focus a thae mem maya a eng thae mem ani emergency ati son eng theya DRL ni be pelama signal light eng son at fog light akin tel wangin a moi khop mai fog light a en tel thei wangin ti chona fog light so LED ania blow punk bulb ania ti son so eng thakop mai so headlight tel mi lo ni headlight ti kan la on mi lo wa fog light en dan ho tani so male thadon khop mai tikhan DRL ania signal indicator ani tel boka chon LED fog light ani boka ti chuan tlama kan logo hi kan tilang le chin lok ange he hi limte ka thian pamen design sakania mizoka bazar logo hi kan chuang ve em ani ti chuan Scorpio N po chu kan an zo vele to boka kana shuk fai sakle hlar anga tin sticker bel na nuwan ti fai sak ngai te ania request asiama ti chuan request ang chuanin kan ti fai sakanga kan spray anga kan no fai sak vekanga ta hian sticker engemo alo bel to ni o me main chu men ti fai sak teu tia tian ka somra lungoi don phot chuanin kan kut nu ni lem lo kan khoi nu ni lem lo te po hi tian han ti sak lop anga ha shuk fai sak hlaranga mizoka bazar sticker kan bel vele to boka ti chuanin fog light DRL kan fit zo to boka wangin ti hian fai takin lungoi takin mizoka bazar lo so san vele to don ni he Mahindra motor hi kan chei na sakhop maya Bolero kan chei cham chi ya KUV XUV Scorpio tuna hian hei Thar chei tur kan nei vele ta Thara headlight pangai so halogen bulb pamanga so custom LED in minan thak sak teu tia ti chuanin a bulb le a headlight so assembly top in kan thlonanga ta chuan ta hen custom headlight LED kan neya chu moi don khop mai hemi LED hi kan vo sakanga a bulb lui le a headlight lui thon khan ti son headlight assembly top in a tharin kan vo sak dona ei gan ti vel me kan hi bumper kan down na grill kan down boka chon chuminua headlight kan down le ta chon chuminua headlight thar kan vo sak vele don ni hi thar cheina chi sang sang kan nga khop maya ama ro chu thar video hi galo siam teu to wangin thar chungchang he chu garon thur bing nu tuk lowanga ama ro chu kan video ma sa ron lang man lo product chi sang i thar cheina kan nei le view to maya khang kha tlema song te po ton tilan te po kon tum thawanga ama ro chu thar cheina shedu tan chuanin kan video ma sa te khalo en ula ta kan thar cheina chi sang kan nga em ani tin a headlight so kan thak mai don pelama sonin he hi a DRL le signal indicator khania halogen bulb thaw mangani so custom LED kan nei velia chumi custom LED chu chini kan nei ani so mi DRL la son ta hen moite kan neya moite hena TN dan ver en chinanga ta sonin signal kaldan turte matrix type a kaldan te LED ni dan te le chuan DRL lom dan te po ti son an songa ti sonin so model pakhat ani so mi model so kan en tir sinanga ti son du kan thlan tir don ni so be en tir to nuwa son ta hen model chidang kan nei velia he tlem na smart de zo ka ama sa mi kha tlem na sporty de utleka ti chuanin adu zo ka du kan thlan tir don ta chuanin a DRL le i signal indicator ka LED ka thak sak vele don bokan ni po assembly to pathak tur ani vele don ani ti chuana en dan ve kan en tir zo to nu chuna smart zo kon te ka lo thlang ta ti chuanin pakhat ka chu sporty de uma thalai de uma tlema smart zo ka thlang ta ti chuanin a DRL la chu kan la thlanga halogen bulb mai mang kha nia so DRL tharin kan vo lenga headlight thar anianga LED chuanin DRL le signal po a thar bok LED ni vele tho bokanga ti chuan thara kan vo khom vele don ni hi
ติจวนทาร์ตันเฮียน product ทาร์ชาเดไม่ประคัดกันเนี่ยจู่ subwoofer นี่จู่ subwoofer จู่ Vextron เขากุดชัวกันเนี่ย Merge ที่โมเดลนี่จู่ subwoofer อันดานาตัวที่อฟังครบไม่ทาร์เฮียนอันหุ่นลำปังอาคาร boost space นี่เจมบ็อกซี่ข้าวางคันิน space อมมังโลใน subwoofer ดูตันจวนอันดับสี่ subwoofer เต้นงดโลไปจวนติจวน Vextron กุดชัว subwoofer ทาร์วัวตัวเลี้ยวบิ๊กได้กันในเวเลต้าติโซนปังอาโซนเบ็ดทับเมียติโซนทิลประคัดมาดัลโลนี่ติส่วนทาร์บอดี้บิลทับคันซับอูฟาร์คันรอนบิลตัดที่ยันแอคทีฟซับอูฟาร์นี่อัมพลิฟายชันป้าปองไงตัวเลยวะอาซีดโปที่ยันควายเลียดเลยละเอ็งมาดัลเลยวะติส่วนอาร์มเรสตาร์นี่มังหัลเทบุกันนี่อาร์มเรสดิบกซับอูฟาร์นี่บุกันนี่ทำให้เละลำมันนี่ที่เราเห็นอาร์มเรสอันวัดชินนั่นแหละสเปซโลมนั่นลายคันินอูฟาร์ดานาตัวเริ่มจางเวกสตรอนคอมพานีนั่นเราเสียมาจู่ทาร์ตานเราเวเลตานี่ติจวนมิโซกาบาซาร์สติกเกอร์กันเบลเวเลปกาทาร์ปกันชุกไฟสักเลนลัดลารังติจวนอินไฟตะกินลุงโอยตะกินมิโซกาบาซาร์เราชัวสันเวเลตัวนะตัวนักการโมดิฟายนะคะเฮดไลท์คัสตอม LED จวนอินสิกเนลไลท์คัสตอม LED ทั่วนี่ติส่วนสิกเนลไลท์ที่เป็นส่วนติส่วนเราออกมาส่วนเฮดไลท์ตับส่วน DRL เราอมควอลเตลบุกันนี่ส่วน low beam เลย high beam LED เวนี่ที่ยันอิน co-driver side ละมาสิกเนลเป็นการติส่วนเราหลังส่วน DRL หลังอินติส่วนเราเองเตลบุกันนี่ส่วนมวยครบไหมแต่ถ้าเรายันอิน MTech carrier ที่บอกกันเราหัวตัวส่วนอิน sun control ที่กันเราเบลตัวบุกันตินเจน่าจะช่างซีด cover ติเตเละถ้าเจน่าจะช่างกันงาครบไหมค่ากันวิดีโอมาสาที่พวกเขาเราเอ็นเตียวใครถ้า accessories ช่างวิดีโอกันเราเสียมตัวเจงหน่วยรุกเซ็ตเสียงเจน่าถ้าที่พวกเขาเราติดช่วงตัวนี้จะจวนทางนี้ตัวป้าปอลุงโอ้ยรอนไฟไฟลุงโอ้ยแต่กินไม่ชอบกับบาซาร์ต่างชัวสันเวเลต้าแต่เห็น Vextron Company กุดช่วงเขาเฮีย Grand Vitara เล่ High Rider หัวตัวนี้ตาแต่ Underseat Subwoofer กันในเวลบุกตัวสิ่งขัดสังอาจจะกว่าสมกุมันนี่จู่ Vextron Company เท่านี้ Vextron Company เฮียนี่Subwoofer อันเสียมชักคบไหมSeltos เต้ Creta เต้ติน Grand Vitara เต้ถ้าเรามีตัวเต้ที่ข้างกันในตานี่ค่ะแต่เห็น Grand Vitara ปกติเราตามลุดเวลห้านั่นไหมเฮตาเฮียนิน Subwoofer ค่ะถ้าราคานั้นมีทับดันบอดี้นี่นั้นมีทับดันให้การเราเอ็นตัวติดชวนนินแต่เฮียง Grand Vitara นี่บอกตัวยัตานี่ชวน High Rider นี่เวลไม่บอกแต่ชวนไอ้มิลเลมที่ให้การเอ็นเวลยัง Rear Factor ที่บอกกันหัวตัวดีให้มอเตอร์ไรนักมาคัน Vextron หัวนั้นเสียม March โมเดลที่มอเตอร์มิลทับปารอนเสียมคันนี่เซลต้าเครต้าเนี่ยจงเครต้ามิลทับถ้าเรานี่ชวนถ้าเราหัวเริ่มจ้างทับตัวรงจีคันอารอนบิลต้าดีไซน์นะคะมอเตอร์มิลทับเป็นอารอนเสียมนี่ตัวนักการพอร์เมกตัวพอฮี Grand Vitara เลย High Rider มันตัวนี้ Vextron Company นี่Subwoofer นี่ติน inbuilt amplifier นี่ฮะซาบุก้าไม่ active Subwoofer นี่ฮะละแต่เห็น remote control ดัวอีเฮอร์ทูมาอีเฮอร์สวยไม่ตัวราคาวัวตัวนั้นอมเทลเวลบุก้าที่ขานินทิลพูร์นตัวดังดัลมีเลวเล่บอดี้เนี่ยสิเริ่มทับตัวดีไซน์นะคะ company น่ารอนตุ้มเบรชุนิตานี่มันนับพอฮิรินไอ้ตะกี้น่ะตัวละว่าเจงสิงขัดสังเรียดเลยสักว่าสมคมมันนั่นนี่ที่ส่ง Grand Vitara ส่งทิลพูร์นดัลมีเลวเล่ชวดเนี่ยสิเริ่มทับตัวคัน Subwoofer Vextron น่ะล้อมเวลตานี่ที่ Grand Vitara เห็น Rain Guard Design นั่นดูไม่กันเนี่ยให้ฮี High Rider เนี่ยคันมันตรอมเทเจียตา Sun Control นั่นตะกี้กันเบลตัวบุกะที่เฮมอเตอร์ที่ Steel Brass ที่พวกกันเราโนโตpaint protection film กันตีค่ะคำมีค่ะเบลชัวร์กันนี่บอกว่า blow pang กดช่วงเงยคันกันเราใช้ตัวนี้เฮ้แต่เฮียง blow pang LED 17X Pro ค่ะ 87กันในเวเลต้าเฮ้ย Hyundai การเฮียนิน headlight ตากันวัวสักเวเลโดนะLED headlight นั่นมั่งเวเลโดนนี่เฮ้กัน blow pang LED light ตาเฮียน customer จังอิน feedback กันดงใช้แม่มายจริง complain ปนเราอมเราวันนี้ complain ปนเราอมโดนปนนี่เสกุมนี่วารันตีเราอมเหลือสุดเลยฮะละเตียง blow pang light กุมนี่วารันตีไปเที่บัดดังคอมพานีนอมโอ้ก็ใช่เลยอันเราอมปัลเล่าในจอยมีรอนชิลง่ายตอนเนี่ยบลูปังเขียนกลุ่มนี้วารันตีอันเป็นงั้นนี่อันคอนฟีเวตกที่เขาเสียงเร่งมาอ่ะคอมพานีเล่แบรนด์ดังเล่มาบลูปังไอ้มันต้มโจก LED บัลแต่พอตั้มตะกอมเงี้ยงอ่ะจุดจุงชวนมีนบลูปังเงี้ยรอนทั้งทีนั่นดิเล่ตัวน่ะเวทุงชวนอัมเบียนไลท์คริสต์มาสเต็นไฮเวเลตโดนพวกอัมเบียนไลท์เฮสุยไฟกันหัวเวเลโดนอ่ะช่วงนี้รงจิช่างใช้กันเองที่เล่เจไม่โดนดิกองคาร์การ์เห็นอะไรกันวัวเล่เฟกันflexible ไลท์เท่ากับเฮ้มีกองการ์อินเซปะเฮ้แต่เองเฟกินกันชัวเล่โดนcolor จะช่างโฟนจังหัน select ที่จีเต music mode มิละบีทันเสียมที่เองจีเตบีมิละรอนเองตัวรังจีไลท์รอนทักตัวรังจีเตค่ะกันวัวเมกะถ้าเป็น Scorpio ทู rear factor light กันแล้ววัวเวลบุกันนี่ rear factor light ที่อร่อยตีหูตะคบมาติน expensive สิแล้วว่า simple ได้เป็นที่เห็นมอเตอร์รอนใจเวียถ้าคบมาติน floor lamination matte แต่พอso perfect ถ้าเป็น professional ได้วิน in ได้วินที่เห็นอันผ่าไรเราจะสู้หินอันผ่าเจ้าเล่ตัวนั่นนี่
ti chuan hetama hian Swift ambient light kan vuah tur kha kan lo boi pui le mol boka a chung pum pui hi kong khar te dashboard te eng chei tur kha ni mai dona masi ni le rengot mai don ni eng that view kha chuanin music mil te ran phele chei mai don nia tin Swift body kit ti te custom backlight kan tiang chi te po he Swift ta kan nei thakop mai tan rear reflector te lamination mat ti te kha Scorpio kan lo pha le make boka ti chuan le lama ve thung hian Swift ambient light kan lo vuah zo ta tuna chuan en dan kan lo check thei don ta ni custom headlight te po hi stock kan nei ya backlight po custom stock kan nei ni hian ambient light chu lo eng ta chei mai le he a hring te purple te blue te white te pon eng theya tin a sen te pon eng theya tin a color hi iduang thlap khani en ti thei bokani a hring in eng ro sei ti mo a in ti ra hian imu ta zir khani color kai change theya a varin eng ro se a senin eng ro se a disco light milin phezeu zeu ro se te poi ti theya dikhai iduang thlap khanin a light ka eng theya tin amita kham kamita ti kham dewe ti pon a light ti dim dewin iti eng na deu thei boka tian color chitam takai thlang thei boka tin tuna in vuame ke sports bumper kit ti nia Swift hian he i Swift dang nen khanin a bumper rate ang mi alo ani kha sports bumper kit ti nia hemi hi stock kan nei boka tin rong ka lawin alo thlenga a color mil khana sena chona sen avara chona varin tikhang ka mai tur ani tlamai Scorpio a po khan rear reflector kan lo vuah zo vele ta lamination mat la pha meka seat cover kan fit zo nuwa phei chuanin so Scorpio pa so kan zo vele to don tina lo ni ta ti hianin chun lama hun neilo tan po zan lama kai hong thin ni kan ti wang khan zan lama hian ten motor cheina ron mang supa zan lama motor kan chei ta jei mai ni hi sum don nai chu competition ani miau si wangin mithen khatin an customer te hub be an tum luata Mizokar bazar chu ti khati ti ya an soina te kanan dong vele lop thina amaro chu michin chang thedeu tele motor uluk apiang ten Mizokar bazar ron pan zela nang pon motor chei turin nei ve phot chuan Mizokar bazar ange ron chei tir ve don nia ti chuan Scorpio po kan lo zo fel vele ta rear reflector bumper light kan an chi eng vata kan fit zowa ti chuan in seat cover kan fit sak boka floor lamination kan tiang chi te ti chuan a light te kan check fela a motor te kan hruk fai sak vek to hnuwa tian final takin Mizokar bazar lo chuasan vele don ta chun lama hun nei lo ta na zana dor kan hong tele tin pathian zara ke ni chu thok tu kanin daya staff hi som panga lai kanom veta ani tin chung som panga zinga chuan mi som pakhat lai phei chu training chuak le certificate holder vek ani to leng hala technician pa ngai vek ani to leng hala Mizo thalai technician thatak tak ten ruilo hai lowin ni motor duat takan lo chei sak don che wangin chu Mizokar bazar ron pan chan tur po lo ni don taring ani ti chuanin Swift po kan lo zota ta hianin international sports kit bumper kit kan ti kha alo omboka hi hemi product ki kan nei ni kati ama in video ka lo soi to kha ma soma photography nei tu pa po ma soma kara ta po ka lo vuah sak to a kang video ma sa po check tur omange tin headlight custom te backlight custom tiang chi te tin spoiler sports spoiler kan tiang chi te tin double exhaust ang chi te tiang sang kha Swift cheina hi kan nei tha em a kang kha du le ma mo tan chuanin engtik lai point back le pan thei kan direng ani ti chuan kan video hila top mai don lo hetla main thar cheina chikhat kan la nei vele thar hi ron siam sual deuh pakhat chu anung tuk ver hon thei mi alo hi ania chinlan cha ve du zewa mo dorami thiran leidu amo kalpa mi han biak du don amo tin rui mi tan te chuanin anung tuk ver hon theilo rengot ma hi amangan thlak du em me kha wang khan hon theilo atangin hon thei kan an thlak gon ani ta hianin anunga a fixed glass kha kan an la thadei ta hian sliding window kan nei vele ta thar sliding window ti nia ta hianin hi kan la thavek anga king lai zong hi kan an ti fai le vek anga ta chuan sliding window kan vo vele don ni emtek kut chuak thar chena che sang carrier te bumper guard te le a thil che sang hi kan nga zia kha ma khan kalo soi to dule ma mo chuan lo en teu he tuna kan hu mek po hi Rubicon tai pang che kha nia bumper hi thar Rubicon anga chei du tan chuan ti hian thar off road bumper ABS material vek finishing nal mele smooth meite kang kha karan nei vele to bokani thar hian original bumper ai ngot chuan off road bumper vo hi ai me pui du khop maya Rubicon bumper ngat phei chu a fit melina kang hlang tha a fel fai boka moi khop mai tin sliding window vo na tur lai kha lo not file ngat boka sotlama son a hian sliding window atuk ver hi hon thei kha kan du da ni miau si vein hon thein kan ti don ni tlama hianin wagon R alom vele boka motor chi sang hi kan cheia Mahindra motor chau ni lo po hi motor sang kan chei ringani ta son roof rail wagon R roof rail te brake kit te sun control kan teng chi te tin carrier roof rail ang dewa lang thei carrier go far carrier ta po wagon R video ma sa kan lo ti lan to kha tama hianin
i Grand Vitara kan la nei vele boka thara chunga so kan la chei mek boka sliding window kha chuanin wagon R kha kan lo zo fel vele chi boka tin wagon R lo choka nga tai sliding window po kan lo wa zo vele don ta thar nung tuk ver hon theilo fix top an da kha hian nortol thein sliding window thar lo om don ta ni hi hete hi du ve ni chuan mi zo ka bazar stock claim te kan la neya tammero chu kan nei to lo chu sliding window thar du tan chuanin ron ngai ven ran chi aniang sliding window hi set of two ania dinglam le veilam aron keng telani hian le lam kan hon thein lo om don ta tlama hianin soneta glossy high glossy vinyl wrapping alo ti vele dona dual tone wrap tuna kan product kit thakop mai hi athlete thabok sia fan thadu box sia soneta alo bel don me ka tlama hian blowpang LED 17X Pro kha EcoSport alo vua vele don boka pe chu H4 ani dona high beam le low beam bakhan LED in tom don ani ceramic coating ni du pon kan ti sak thei chia tin ceramic coating ti na turbi shrim detailing studio po kan bo sai me ka tuna tang reilo te he kan hong thei don ani ti chuna top nan tlamain venue adinga achung lama son venue tho om boka tlama sira hian venue pakhatin min la ngak vele boka ama ro chu kan motor chei zong te YouTube pa kan tilan vek don chuan hunina dai don lowa chuwang chuan khati chin kha tuntum video karon ti chhuat thei chuan ni le phot mai sela kan video te muna melo tia ilo tangkai pui te kan be seya a top thlenga melo thir sak thina wang point kan loma next video kan zawai kai hmule theinan kan channel te meno subscribe sak ngei don nia in zawai in mangtha mutui le vek ule